Tuniat Impact TV agenda Manipur Kuki edition noya. Amasa pendinga Kuki a power discussion program hi tuni angai la jose sunpha kan bolin ke tunia host kahile Dr. Thathang Vaiphei Assistant Professor Manipur University apat kahin tunia isai khom ding chu hile Indo Myanmar International Border le contested pillar number 81 chungsanga iki holim dingu hin tunia ki paum ta in expert ni eho tunia amy sungninga so numta ni inayuvin amasa penint pu Christopher Doungel tutua ADGP Manipur government Manipur police ai pu pi inayuvin sun anina pu Jangmang Haokip member standing committee KSO general headquarter inayuvin tunia chisung sanga chu iki holim ding aung thei jewin amate ni ko ma jong ki pa thu sein I welcome in hin tu amasa pen na kan do ding hi hele pu Christopher Koma tu chisung sanga he thu ka dong no men mizo sin het theu khat chu chi inda to Burma border chung changa he chi dispute hi tam ta ome ti win NGO chom jong student organization chom jong civil organization chom jong amu nai ga chewin amo bana political organization ho jong political party ho jong ga chewin aga vewin hita problem ho ometi ho report hi akim mun chule boy tam pi so in mi pi so sangin mi pi boy gam tan chichu ai wanga chichu wanga chu hilaya hethei khat chu home ministry apana hung ai lo external affairs ministry apat hung tu nai cha Ravesh Kumar jong asei I ma cham poik chijo wa chu hethei kit khat ding chu union home minister Kiran Rijiju jong nak sei kit problem poi border dispute poi pillar cho ki chon poetin chi chu I chana dia ai lo le chi hi ama policy India government policy hi Burma adinga chu very soft ati pen no hoi ta ram ho chu zol phat nai ta chu adi chu sei ngam lo wa hitam hello le India government stand chu tu to hai pi ti chu ozapu pu Doungel koma chi chu ai sei pe le mi pi het the dinga ai sei pe le ti chu ka de na ma comment nga sei thau chi hi tu lai ta burning issue hin ahi wanga thil hi ve na hi le I khat I chi ho hi center to state in apo hin ke ho hi Manipur police department ki hin law and order hi state subject hin law and order state subject hi je a chu ke hon law and order lama event chu I pihamiti a hi le I khat Manipur sunga law and order hin tu a I government in I khat order aso dungzu ya illegal immigrant I ma hungam smuggling I ma bolum auti lawale mi I ma kisubo I ma ti ma ho hi police in avet a hin aya inter zo penatu a hi boundary issue iti a hele chi hi union lisa thil hin ka hen chi hi external affairs noya di hin zo tele maybe center a MHA hon jong I chanham gya che vet diu hin awanga chi hi basically a hi na a chu chi hi center thil a hin border thil hi chi ji a chu border thil chena hi chu police iti a hi le Manipur police department chu security of ipiha internal security Manipur sungabo hikive hin chi a chu ke ho chu international border chungchanga commending a hi chu a expert chet hi ki hin ke hon ka bol pen chu hi le VIP ma koi ho hung teng le I khat government in security ka pu auti lo wa hi le I khat arrangement I ma ka se mu zo teng le ama hon I pyam khat Manipur sunga law and order chungchanga e do wa hi le insurgency chungchanga e do wa hi le chi chu ka don bu no chi hin zo teng le tu a hi abana chu international issue na ti chu na I khat government in soft stand ala hi chi hi se hasan chi dinga hi le ho hin international relationship ne cha khat idea ne hi anga in idam ti a hi le Burma ki ti hi India to a relation hi tu a apha a kila hin Burma hi one of the countries e ho to in relation pha kila hin tu a hi Burma hi ama ho hi 1948 hama chu ama ho hin independence samuwa abana chu ama ho hi Aung San je I khat freedom fighter noya mu wa hi wanga
1960s chu ni win kiti general khathin ku abola che apana chu state law and order committee noya military junta noya hi ama ho hi umahin military junta noya je a chu e khat i western countries ho hin ama ho hi a cut off hin a cut off wa hi le e ama ho hi economic a cut off economic a cut off je a hi Burma hi tu chana very backward position a hi ama ho hi denu hin ahi a hi le in the meantime EPTM ti le chi a chu pha chi a hi le election ima bolun ahi wa Aung San Suu Kyi National League for Democracy in Azobeti ma jong I hevin a first time a chu na ma chu house arrest in a koyun ti a chu thu hi tam ta umin ahi wa nga hi chi to banga chu a hung phena hi western countries ho chun a cut off wa hi le Burma chu economic isolation a koi wa hi le China ho I ma hi a hung lu nun China ho I ma hung lu na ahi a hi le China ho I ma hung lu na hi le China ho chun India border nai cha khana thu hung nei wal chu e ho ading ang nom be se lo zo ten ama hong chun I khan normal economic activity a sumamu the lo je wa chu drug lampang EPP lampang akale lampang a hi a hun bol wa la Burma ho hin chi hin e ho Manipur jong hi a hun effect in chi je a hi chilai ta chu international ai kha hi je a chu e chilaya soft stand iladi hom hard stand iladi hom chi a chi chu a ka hun se ya pana chu maybe central government in I khat I chan ham ge ya India jong hin I chan ham ge ya Burma a hi se ini lo wa a kho e ti je a neo cha thil ho hi I khat EPP mai the e wang chi chet sei di chu e ke hi pon chi dinga chu Ministry of External Affairs to Central Union Ministry umin chi chu hin de ke kalung ge apu Doungel pat hetaw si border issue international border issue hi union subject he ti seita ei hon state government apata amo home ministry Manipur police department apatna amo bol thei chun chele law and order international security chi Manipur abo wai ka bol pi wen tin seita chi le union subject hi ji in chi country khat to country khat gam khat le gam khat amo kinup to na dung ju ya ju kel chu chel hade ti chu se ye ti chu tu chu en mi pi heta wen tun pujang mang dong kinutin tua imu thei khat chu tua Molpei Kuki village la chule adi a mayok factory kiti chiba na khu mi kilometer thumlang hi pillar khung ki chonlu heti seita chule chiu ki chonlu na khu asaw langa khu kilometer som thumlang alang khu sawai ta khu annex ing bol ta veti mi pin igin cham chule mi pin tua hi iboi pi pau chi hen chi chu I chana di a ai lo le imi pi hi na khatna victim hi na khatna community khat hi na khatna ipi ibrowa pham chi pu pujang mangen ei sei pikit le ke pa men ke pa me dunia impact tv ku ki jana la international border pila lai lo le border jung changa da bang keu lim no phat ni thi ji win ke pa ni a hin tu le current topic a ineyu ti me yu din Manipur a dinga ai chi border number pila 80 lo 81 adi da 81 82 hi boy no men na he ji tua ai ji Molpei village le Molpei khu le bong yang ki ka din man hi na he ji khu bitam ta in bolma government an to chu ne ti je kilometer thum da ba chi chu India government a ko na tu la I ma ki chon poi na ai lo la boy ne yong am poi ti tu I je ki do be ai hi ji khu adi ta chai le ako ma cheng ho mi te hon a het pin ding hi ya tun hi ji tua pu Doungel sei bonga chu union subject ge ti pa cha hi na ai la ama ho hin abol wa hi agam sunga che ho hi ido ji lo hi wa hi tu chan ya hi boi ne yam hedam ti hi ke yel dan he he ju 1972 ku min jong hi chunglang tua ukhur district chorokhno yangu phai kyo ka chen namu no hin na he ji pilal number khu 6 gi tin ai la ai ji pilal border pilal tu nu yong hi chunglang ukhur la ma pa na hum ki su tol khada ma number hi noi lam sam ta lam pa na hum to chi kha ngau min hi ji din mu na khun a number he ge tu pol hi ji chorokhno yangu phai ukhur district India la Burma border pilal pa yong khu chunglang pa ki tung di hedin Burma lama a ki tung hedin kilometer ju pha pia distance mai chu Burma ten na sa tan boina ni sil min na a ki boy changu win 1972 ki hon yaw lai
ale 1984 in ahung ki dubin salve khat India salve of India hole balma ho ahung ubin balma ho tin interest yong ahla be puwin India te chun so ta la thum la li ju abui pi win ai la ima alo hi thei puwin amun chu chunglang hi ai la apilal ju ka khonui wa hi chu ati ta chu sei wa la kyo khu yong chu balma ka hi diu chu tu hin balma mo ra ka tan tu ai border bill number 81 82 ti pa hi boina ne win balma ten an do chu ne heti loy am bin abang in hijlai mun chu balma ten an tu chu ne heti hen abang chu India ten a su chu jong am heti balma ten complain about bin example tu a more a border bill 78 ko Tamil Ho temple sip mandil get number 1 ko ma ko hiji khu a boy jing bin hiji border fencing an bolu chun ai lo le security fencing ti da ban bolu chun hilai kho bol thei ta bo win salve bol wa le he chun 2005 ko min India la bol ma ki ho to win India la nga department link set in hung win bol ma la nga chu ahung be se bo win tam zo tamu area lam kai official lo bo ngin hiji pilal thu sei na ri hin central la bana I ma cha information kam boi ki je he chun India la ma official lo lung na be 30 minutes sunga na do de he di win 30 minutes in chun adong in ai wang I ma reply ang chu pui di a ki khan kit hit ta bang chun min hijlai pilal dang chu balma ten chila no nan su chu no he ti we ale he Tamil Ho sim mandil chu he ji khu 40% khu India 60% chu balma langa he ti je chu a Tamil temple lai ta chu he chun ke yong chu as a social organization CSU lam kai khan ji dong min ke chun temple han lang church hi yong le hi ji hi nobody's property hi na hi chun a ho yo si aka kai yo si ding a chu hi ye chun Burma sai a get khan honung bin lang India sai a get khan honung bin lang apathin chu a ho nom chan ho hen hi ji chu nobody's temple hi han e chun gam gi thu hin boy pu de ka ti le Tamil te ho den e support Burma te nom pu tu a boy pin chu 81 82 hi chi pilal hi ji hi qua tha gam sumina ho qua tha khu no tua e ho qua tha khu no te na mol phei ki ti yong khu mol phei khoi le satang te gam hup sunga che ngai hin la e ho khu ai dan ku gyo khu ai dan tua hi ji qua tha khu no win a hup na sunga pa hi ang ki tu chu ne ti pa hi ama ho chun jang ke na se win hin la ai ho langi pan bidim India government tun ima bui pui ti ai le amun ta chu sport inquiry bola ama cheng so na la ya atu sim hesa ho chu I do lo wai de chun gala ba da sei chu hing yo be se ding ka gyal pui ti ka sei no ki pa min oza pu zama na seitan aboi na chu athing ta sei dinga chi central subject hi je achu amuna ami pi chenga hilaya amy ho alo le adang danga amy lai mu naw mo akido alo je a alo la mo consent permission ti dam amo consent agreement kha chom lo je ai tai thi li boy hin chule apolang apan ai ve no wa koi che jong le koi ni pi sei jong le hilanga amuna chu hoi ta khol chi langa yin alo la muna chi ngai ti cho ke seitan chi ban na het thi kit khat chu chi India to Burma agreement mong border agreement mong hi 1826 a yanda bo treaty a chuita chanu su chaiwa 1967 na chi India Burma border agreement khan nei noi wa chuita amuna muna chi border pillar na phuwa athanga ai lo la goma ita chu het the ni nga ta chu le kha chu umhi ai amun ta chu fencing ki ti pa chom lo ja boy di mong hin chu le a the het the khat chu ami a cheng mi chu hilaya chu amo ado chu ngai ti chu oza pujang mani si pitan ki paumin tun ga het thikit khat chu tu nai cha Manipur government in high power committee semuwin minister tamta karam siam holoi oi pulet pa holoi aga chevin so le police officer ro tamta aga chevin aga vevin amun ko tha khuno yong ga chevin amun chom chom ina ga vevin pillar ho chu amon yong ga chevin comment chom yong chu le suggestion chom yong cha bolwin chi chu tua oza pu pi Doungel din ka do nom khat chu chi
power committee hoga chewa ai lo le Manipur government I chana tha nei ya EPSA theya EP bol be theyam chi problem bi solve bol na dinga chi pillar hi khadena ki chon lut etin khadena ki chon lut bo etin barba government en ke holanga nan chon lut etin hilanga pat ke holanga chon lut ki ti to hin Manipur government na as a government na chu EP problem chu solve thein na EP bol le nangai da na EP na niam ki chu ga ado no me ken tu a pujang mang in ase su ga en in kating tu a border pillar ho ache dan hina I khat tu a he neu cha khat misconception a omen 1826 a treaty of Yandabu iti tengle between the British and the Burmese sakiti ai wang a history hi ve na hi le 1826 a chu British o hin India hi officially a via home lo lai hin chilaya chu India a via home hi East India Company hin East India Company hon via home wa zo phena 1857 a ho chun first wall of independence sakiti ai wanga I khat British ho chun Sepoy mutiny akiti 1857 war zo wa hi head ma sang to bang wa history a hi 1858 a hi good governance order khat British hon a so wa chi zo phena hi I khat India hi taken over by the crown na ti chu atila chu East India Company khanin India hi vai an ho ma hin chi zo phena chu viceroy kiti kui khat emperor empress representative hun koyun si apana chu emperor khat British Empire in direct a vai India chunga ahun ho ma hin chi zo phena chu ti a chu event a hi la chi phat la ya chun ama ho hin Cabo Valley jong ana pedo un jo tena boundary pillar jong ana semun boundary pillar jong semun to anang na se to banga chu 1896 an ham auti lo le till the end of the 19th century a chu na boundary pillar ho hi ahung chu min a hi le chizo phena hi iti ham chu ka he hin ti a chu 1 2 3 4 ti ana che hin chu a hi to a boundary pillar ho 81 82 to a boundary pillar 81 ti a he nu hi to ana se to banga chu 1967 jo a hin chichu all record 1896 record hama chun ki vele boundary pillar hi number 18 hin ka he chi a chuna apha ki khel dung ju ya chu ti a chuna ki khel hin jo phena India in 1947 in independence amun ijo phena Burma in 1948 in independence amun jo phena Nehru to I khat I piha Burma ho aki ho jo phena hi tu a chi situation ho hi tu a tha hung hin atila chu British of phala chu Cabo Valley ma chu na pedo dong le kum si ham I pi ham in Manipur chilaya chu Manipur jong chu I head to bangwa 1848 ham 49 hama hi India in alalut bo hin chi ma sanga chu independent EPT di ha kingdom an hin na chi a chu chilaya chu agreement chu between ipiha Manipur to Burma ana hidida chiza chun sum zanga nga jong ana kipe ti kha jong he ana kizan ti ma hi a umin chi zo phana hi wa tu a ise ho hi after independence thu hin na hi ale tu a chu chi chu hi tan tin abana tu a tu na ya I khat committee ga chi ho chu na committee ga chi ho chu ka sei to bangin external affairs border ki ti ho hi I khat state subject hi in chi hi central subject hi most probably external affairs no ya hi di hin MHA hon jong khudi manei mai the ho chun I bol the chu hi a hi le tu a government Manipur government in abol hi di ka sa ni dam telama hon committee thupi ta khara se mun committee chun report submit in tin ai wang committee report chu a submit diu ke ge la chu a submit diu ti thu hin tin ai wang committee chun report submit jong le central government in agency chum ma pana en ki hello na defense apat himai the home apat himai the hoila ama hon agu ami hun so jong che apana information a collect diu hin chi chu ti chun hi di hin tin chi je a chu ho chun I problem I biham chi chu phata I put forward wa chi teng chu le a area ummi pi ho chu Manipur ami ho chun phata do wa hi le ama ho report chu put forward the hin ai wanga e chu Manipur government chu ke gel dana center a I khat ama ho chun final se ani lo mai the hin zo te na cha another thing adang khat ka sei nom chu hi le total ek ho Burmese boundary hi ven a hi le 1640 around kilometer hin cha hin I khat Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Mizoram, aboni na umin. Manipur ahi only 398 kilometer according to records ahin. Chizi achu ho hin tu ahi
highway hi bar more through a chi achilaya hi trade ma EPP activity hi ahad je a hi chila hi ha ki concentrate hin na a hi wanga tu a chu tuiwai churachanpur in jong more border akine sorry Burma border akine Chandel in jong kinen Ukhrul in jong kinen chi amun choma problem hi ham chi jote na Manipura problem hi Manipur problem to unique hi mai the hi wanga Arunachal hi le Nagaland hi le Mizoram hi le they may have similar problems chi a chu bona ki thu hom hi wang I chan ham ya pha ham ka tin to a hi hon Manipur adi ti abo isona hi le if you hi neo cha khat lopsided mai the hi na chi a chi problem hi all the states or in Burma has a problem and they wang zo phena tu a committee a I khat wang zo ke gel na wang zo ama hon report to center in submit in tin wang center in a report to apom le apom lo di I chan apom lo wang to center thu ita a thu ita lo ki pao min pu Doungel asaitan ta bang ise wang wa committee sema minister che lang koi che jong le Manipur government apana chu recommending authority bo hi win report a pi the u cho pi u hin final say to central government aking a tho he ti pa chu on the pu Doungel in chen tai ni sei pi tan chu le chi problem mong he Manipura bo I po north east a hilaya Burma the border China the border o jo se jong he comprehensive policy khat no ya bol nga ya ti jong choi sei pi tan ki pau min tu a he pu Jangmang ko ma ka do kit nom khat chu haulen phai thu haulen phai ya Burmese khat no sipai ong lu no win so mi loi su sit pi win I noi su sit pi win ai no le thing ho jong he tai tan pi win ai pu pi win by force ai ta he ke ho ga ma hin na pot do de we ti ho hi thu hi report ki jan ti to I chana dia adi ta jong le hi lai ai mi pi ho chu I ti a boi na ho ai no le I ti suffer wam na chi am ho Doungel am ho suffer da no chu neu chai lai ya mi pi het ding ani sei pi thei tham nge he nge tua he ji holim phai chung jang thu hi tua Burma government ho hun asei na wa chu menal lay bridge tua 77 pillar di hu tua land custom office nu e hun pillar 77 pillar lam hijiwa pana khu menal barung ho to yi sa wa ahudi phei kho ki du le holim phai khu atam zo 70% ta bang khu Burma he ti chu akhol ai ta wa lam lin chung langa khu gam gi chi sa so mo ya tu ka mu he ti yeng he tua gam gi khu holim phai khu nu e hi pilal khu he ji khu adi pu ye ti yeng we he ji a chu cheng hi bit adi wa ka jong le hung lu ji wa a chu so mi ho jong ani la do ba ai wa nga ta khu mi ten Assam rifle ho India government a complain about wang ba chu a sei thei jan ja sei tho ba SP han lang DSP han lang ai lo wai le Assam rifle CO han lang ADC han lang hi jong le a sei wa ai wa I ma cha action om lo hi ji hi au min le gam gi chung chang a hin ka sei no khat chu India government hin ipiha serious po be ka ti no me bolma le India ka chung chang a hi so far ke head da na na bolma te wang chun ki che chat jeng cho gam gi chung chang ma India lang he ke ho siu yong le serious be se lo win au en la BSF border security force ho wang chu tham khat wang cho mo nga agial kho je men tu Assam rifle lo hin gam gi cho gel kho na we na hin la tu di be se a chu tu pi se be sa mo ho subject lu da na kha la idi ham wang cho ka pun holim phai wang chu na sa ta so boi wai bolma government jong alu no ba lang lu jing India te wang chai le palmi la lo le bolma ga ma chu lu lo we bolma almia de nga chu palmi ngai lo lu no ba lang lu do a ji chu I ji gam gi hi in I ji holim phai sung hi bolma su ma he ti yeng wai gam gi su hi pi la he di poi chung long go hi ti yeng wai Oza puzang mani sei pi tan haulen phaya chu Burmese sipai ong lu do win a claim win je kyo ga me ti ano do over ai lo le no ve ti ho jong tu to kizan mi pi jong su gen thele ve ti ju a kizata a hin ka do kit nom khat chu chi a hi a civil organization tam ta kyu min KSO kyu min na ai lo le Kuki in pi kyu min a cho human rights group lo kyu min chi ho hin ai ho Kuki ancestral land iti pen I campaign hu na dinga I chana pan ila ta wen tu ala ta ojong le chi ala pau hi ilung hlai na wa ala di dol ta ala na wa ai lo le a sei ding di dol ta sei na wa ai lo le chi ala hi ami pin ki hello wa ami pin jong I ma cha awareness ki nei lo wa thil I mo la la ham ti ho jong I gel khat o min chi a chu civil organization langa pa na tu chana EP iti action EP la wa EP
plan of action amabana tin jong ball ning ho to gon ding ti ho na chi thu to ki saya e gam hu na dinga ip thu ip kilatam ip action kilatam ti so ka het no me hi chi chung chang a hin holim bai chung chang ke hilovin tua india la bolma ka a boundary ai lo le pilal chung chang a boina hin alanga langa bot sa ya ku bolma le india cheng hi alang pia ju ku gi de hi khoyo se khu border ju ya bot sa ya ju ku gi de khongan changai ji tua border fencing a diong kha bol ju asu khayo se khu ku gi de khu he jun Kuki in P Manipur hin keso general headquarter le hin Kuki human rights hin Kuki in P jun not only Manipur la na Halloween Assam Nagaland jokel le Manipur la abon in kumpi pu elin thang yaw nan 2013 in ahongwin ngore ang visit win he jun pha ta in salve ke bolin hiji hi gamji hi adi poi adi we he jun ma hon home minister dang pewin prime minister dang pewin jokel jang le Kopi tu ju Mizoram chief minister dang piwe hiji hin ibiabat sa madya la mona sei na wajan Kuki te hi chamhlat ni sa kai ya tiu so Kuki in pi chu e chu India le bolma independent ding hi Kuki te ka chen nau gam hi ikidong pu we ipi ti le ke ho chu international law dung yu ya chu international boundary i khan thei lo ri we hin ka gam sungu chu wa chu border chi ham hiji hi thei lo ding hi fence yong na bol thei lo di border yong thei lo ding hi ti we he mo ai chu ke ho hi British te khanga ki ti le British te hum ma sanga pa na ki wai pu na thingsa kugin pia ki wai pu sa ka hi le he chun ka gamu yong chu English writer hon jong hill independent hill country na hill independent hill country yong ti wa ai lo le Kuki country yong ti we ti jo in hi independent hill country eti lai wa chu Burma yang ampun India yang ampun is in British East India company chu omin hilai chun Burma te hin Burma leng te ho hin asama chalei bol ho asugan thei un ke vinai le hiwa ko na chu hi chi treaty of Zindabo kiti agreement pa chu 1826 sa chan pu ro we hin na chu che yai le hi cham na ding ati wa 24 February peace sign and ball to hi wa pa na chu e ho independent hill country ai lo Kuki country kiti yong chu Manipur sunga umta na umdo khanin ahungin hi chi masang chu ni ho Manipur long gi poi Burma yong ki pon India yong ki poi ye ho chu independent hill country all Kuki country ki tia chu wai hom na hin se na government ne ya ki umahi ti chu hi ji chun memorandum cha ji win appeal win Mizoram siam pa chu ata sa ta na ki mu pi win human rights stand nang hi Mizoram chief minister bo ne he poi chin lusei Kuki te yo si chief minister ne hi ji hi navet ding hi tu la ma na pa na chu ama letter he na asia forward a ball ji ge kagam sungu wa international border fencing yong ki gan thei pon tin ji bang in yong i khan thei po win ti tia ni piu le tu chen hi fencing hi ki ball lo wa hin du hin ang tha gin ki ni he jun Kukin pk so human rights Kuki movement for Kuki organization for human rights on na sa tan pa na la ve ti jo ka sei no me ye jun holim phai thu ke wai as a whole la ai di te bo za pu zang man ki ta nei sei pi ta win fencing ki ball lang ki ball lo jong le pillar ki tu asunga ki tu gan lang apola ki tu jong le avoiding so ki tong khan ding chu e mi Kuki ho ma hi ve ti chu ki chen tai sei pi tan ki pa min tun oza pu Christopher Koma ka do onom ki chu le home ministry apat proposal o me ti he che win Indo Myanmar border security force ka raise ball ding tha ball ding ti khat hi gingin chi hi ichana dia adi ta jong le tu a hilaya border security a mo BSF o ai lo le Assam Rifle hi amo hi I khat li ai lo le mo hi aphak lo je wa ai lo le mo hi chi veng ding a ai lo le chi ve tup ding a hi a ki tup lo je a din lo je wa chi proposal li ai lo le atha border security force ta jong le amo chu ta banga effective ta chi border problem ni a solve jo them ti chu ngai dan ni pi ga het sa ki dam ta ka do do me sia hin in zo a puzang mang in ase chu ka ga er no min ase chu di ka sama man ken jong neu cha khat all ho hi all records ho study ka bolin to a 1947 a Indian independence imu zo wa hi to a e hon India itiu Burma itiu jo ti ra bona
British noya ana hi je to a boundary ho hi artificial boundary hi artificial boundary chu e ho chu e hen hi ta a hi wa nga chu adi ta chu event a hi le ku ki cha te chu pura te a hi ana ki pheng cheng you a hi wa nga unity ma na ki nei valo I progressive valo je a chu back one na ki de na hi na jo phena tu a chi chu ama se chu ka ga supplement no men ka ga hat no jo phena tu a Assam rifle honi khada po BSF hona po ti hi Assam rifle ki ti hi chi hi wang chu ti le sei to banga a subject chu ke pam je ba hin ke se ding ang kilom lo mai the hi wang Assam rifle hi ke head da na hi khat paramilitary la only paramilitary force which is under the army idam ti a hi le Assam rifle ho hi north east a dinga hi achum be a ana kiri je hin zoten le ama ho hi administrative a hi paramilitary a hi je wa hi home ministry no ya ai banga day to day operational control hi ama ho defense no ya army no ya chi je a hin ama ho force dang to ki bang hi to a suppose BSF border guard dinga gu I khat western border hi le auti lo wa hi le Tripura la dunga Bangladesh border hi ma Assam dunga guard hi le cha in BSF ki mangin BSF ho so the border security force hin ama ho home ministry no ya hin home secretary no ya hin zoten ama ho hi al I khat a senior most officer to I am state na DGP nei to bangwai ama DG Assam rifle so I khat DG BSF iti I so IPS officer na auti lo to a Indo-Tibetan border lama ITBP Indo-Tibetan border force police akitin chiong ko alida ko IPS ai CRPF ong IPS ai wang Assam rifle ki ting a top leadership army ai wang ama so paramilitary hi je a chu I khadi MHA no ya ai wang day to day operation hi ama ho hi army ko ma ki report ko police ko ma ki report lo auti lo ko ma DGP ko ma hi ki report lo chi khadi basic problem o min chi a hi zoten le Assam army chu ti le transferable throughout the country hi win avale le win Assam rifle ho even I a phat tam zo a hi north east a hi den to bang min chi a hi center hin chi chung chang a hin abang bang le ti a hi casual discussion a jong hin ti a hi center a koi ham officer ho na joint secretary ho ham koi ho ikimu te le mo a hin auti lo le senior IPS officer ho IB ho me ikimu te le casually in a dong ji win I piham itina gelum chi chung sang hin ati ji win ai wang chi chu ka sei to banga chu final call chu wang center a hi di hin e ya chu hi di hin e khat ai wang chu BSF ti ai la chu MHA no ya umin a clear in ITBP ti le MHA ai khanin IPS DG ho no umin a clear in ai wang Assam rifle ki ti tiang chu le akia khat MHA no ya akia khat defense no ya chi je a hi chi chung chang a hi opposition chu ka sei the na ai wan decision chu chi hi chen in te ti wang chu sei wang chu ha ki pa men pu Doungel le tai de sei pi tan BSF te na to ding ban koi no ya koi no ya function di wan ai lo le BSF CRPF hitale Assam rifle hitale koi no ya am ti so sei pi tan a chi a chu Indo Myanmar border security chu proposal hung ki sema effective hi zo se de nga chu ki sema ti chu hoi tai nei sei pi tan ki pa men tun a chaina lang I thung taw win a chaina quick ta na gang ta ai ga don buding in tu tua pu jang mangin ka ga het nom phat chu mi pi het denga ka sei sa nom phat chu tua I pi ki bol jong le enjoy jong le sei ta win effect ding chui ho ma hi win amang ding chui ho ma hi win ei mi ho Kuki ho ma hi win aji chomu na cheng hi win I ga ma hi chi wang chu koi man da refutable the lo khat hin chi a chu chi problem hi India government ta jong le Manipur government ta jong le Manipura cheng civil organization chom all stakeholders yo sia mi yo si jong akinop to the na dinga mi yo si nop the na dinga chi problem mi I piki bol le as a civil organization I piki bol le problem yo solve the dem ti gang ta ne ga sai pi the ni ji chung chang hi mi pia dinga a helu la gam sunga cheng ho dinga problem na lo dinga apa pin dinga ke ya lan khat na chi je hi a hele gam sung mi hoi ki tu nga yin government hin Manipur government dong han lang chu kit le agam mi pi ho to hin
ke ho tu na kha hi ki ni han lang apa pending wang choi le tu din muna government dana ju masanga chu kilometer ya tham khana hi India de yong bolma langa chi the bolma yong India chi the e customary law ayong i bibiam go bo the ti win tu hin atai jet na hele boina agam sunga cheng ho chi i pi ti yong lawang hi chi hi boy tho ding ka hi din a hi the ya hele ei mi te hi ki tu han lang hi chi gam sunga hen hi chi gam gi hi da hen gi di yeng han lang ei mi ku ki de chu bolma la ngai am di wa India la ngai am di wa Bangladesh am di wa khat bina tu ni ko yeng u le ji boy na hi problem hi boy ta pon de ka ti no me ki pa omin tun oza puzang mangko na heta ben tu a he pu Christopher ko ka to onom pat chu nang personal view a tun government in Manipur government committee yong asemin civil organization yong achevin minister of external affairs yong mi hungin home ministry ako na yong mi hungin problem solve na dingai si problem dispute solve na dingai nang personal ya nang ai dan na government in Manipur state government hita yong le central in chi bol be le phanti chi bol le e mi yo si ading dam na hin te ti ipi alas na dinga na share no ipi point ni le thumin ama sa pe na to ai government in committee se min na to a puzang mang na sei to banga so all stakeholders so chu I khana e chun phata I report I submit di chu hin decision chu ai a hi in zo teng le I khat I chi border ven na dinga hi ko in phata ven di ham chi na per I khat Assam rifle le ko hi le clear decision khat he anga in ai wanga chi a overall picture a ken achum khat ka sei nom chi hi a hi le chi hi wang hun tai jeb di hi idam ti a hi le e ho hi chi a hi opening up look east policy to a hi pi ha chi chunga jong chu look east policy abana hi piam khat um ta act east policy chanin tan chi a hi more lampi hi I khat a main highway hung hi di idam ti le I khat mundang dang jong hin border in a you like suppose Mizoram in jong in a you Manipur jong beheng ukhrulin jong in a you auti lo a hi le even I khat Arunachal dung in jong in a you a hi wanga e ho hi more lampi hi even a hi le more apana ache teng le British phana pana so ne hi mai thein tin tu a tamu zo phena hoilai mandele hoilai ti a ki pha chi a main lampi khana je a hi abana a khopi ho hi Burma sunga hi na chi lampi hi che je a chi hi a main lampi hi di hin chi hi a main lampi hung hi a hi le trade jong hi chom kha zo teng le a volume of trade hi high a sana hung sang din volume of trade chu a hung high teng chu le mi chu na area a control na dinga chu EPT di ha business a hun bol na dinga chu business rivalry apana chu crime ma jong chu hung so lo the lo hin chi a hi central government wa chu ni pyam khara I kha a bol te di hin tu a puzang mang lo an ama I kha HTC Hill Tribe Council hi au phena council chum jong au min more a khun na Tamil ho Meitei Council more EPT ke sai tai to zo ri ka chot pe tham ga kat so ning kating na chi chu hi ai le to bang chu a umin chi pha la ya chu a hungum di phena chu nang na hen chi pha la chu Susma Swaraj te holon jong MP som ni wala hun pu in governor pa jong a hung jeng in na chi pha la ya pa na chu in and around Burma hi e pi ha more hi wang phata tai na I bol de ve idam te khonong teng le chi hi very big board I kha trade area hung hi di ya chu na thil ho chu a clear lo wa le khonong teng le bol chi chu ki pa omin ozu puzang mang hen ozu pu Christopher Doungel hen hoi tai na zata win I ma zo si chu e ho e mi ho adinga cham tha na dinga e khan tong na dinga pan kho mangain ti so sei win so the ministry government ako na jong policy chom se ho adinga phatna hoi ta si mongain mi pi do ongain mi pi no langain mi pi so do ongai ti chu hoi ta zata win impact tv a Kuki edition na ti discussion he tu nin tu nya ha China hin abana ki mukit masang sewa na bon wa ngai tha jo se chi bai kan bolin mang pha kan bol ne